Vho Miles Mons vari vho fedza ṅwaha woṱhe vha tshi khou vhulunga masheleni nga kha zwitokofela hune mathomoni a ṅwedzi wa nyendavhusiku vha kona u phakhelana zwiḽiwa, zwishumiswa zwa u kulumaga khathihi na ṋama ine ya vha nnzhi vhukuma. Vha ri tshipikwa tshihulwane ndi u fhungudza ṱhoḓea ya masheleni kha zwiḽiwa ṅwaha u tshi thoma sa izwi vha tshi tea u vha vha khou lavhelesana na u renga zwishumiswa zwa tshikolo. Zwa zwino vho Miles vha khou vhiledzwa ngauri luṱa lwa khawakhawa wa mudagasi lu khou lavhelelwa u ḓo gonyiseliwa kha luṱa lwa vhurathi. The one method that I use is that freezing water, also keeping extra ice in the freezer. The other stress is now going away for the festive, knowing that I have that meat in the freezer. It is a big concern knowing the load shedding. So all I can hope for is that people that I have coming to look after the house will keep me informed and check my freezers, because coming to load shedding, it is not just the power off, there's also the crisis of surges. Bo Patience Muguza vari iṅwe ṋama ya muṱa wavho i bvaho tshitokofelani yo no thoma u mona tshihulu nga ṅwambo wo khawakhawa wa mudagasi. Society meet came on the 9th or the 10th of December, if I can remember very well. And then the following day, it was load shedding. Almost for the whole day, the electricity was off. So the meat has defroze, especially the chicken and the fish, we had to throw them away. Musi zwa u khawakhawa mudagasi zwi sa khou vhuya zwa fulufhedzisa uri zwi ḓo fhela zwino, avho vhane vha khou ya madaloni a dzi Christmas vari vha khou vhilaedzwa vhukuma ngauri vha tshi vhuya vha ḓo wana ṋama yo mona tshihulu.